Brady Sparks program Ekyoto Ankole Media TV mwebale mwana ho mukuturebera irizoba za kuba tuyino umugenyi wo naja kuba natugambira amazina ge kana naja kuba natugamba neki yatureta bitando gumaho kiyo ntukuretera binje bikicaraho subscribinga kiringa notification bell ugumena utunga notifications ugumena utungo kumanyisibwa videos zitensia ukwakira sebo nyera achara amazina gawe amazina ni Mick Dan kuruganka iyo Mick Dan kurugo mutawuni yambara nyoni mbere muri mbara so Mick Dan uri munyambara chonka ninga ine shindo chokora chikwasa cyakubasa kureta hegishangeje nyondi omweshongozi so abo kutereba mwena abo kureba Ankole Media TV nyondo omweshongozi wa Western kandi uri kweshongora urume rwitu urwo Nyankore utabwire muna nujungu so tindo muganda nguninyeshongora Uganda. Okay, so amazere bwiro cyo kweshongora so fani basaba na marame myaka ke 3 myaka 3 go mujindi. Yeah. So myaka 3 jo, what have been your biggest projects? Nebintu bingi kozo music wano utandika music inebintu byo kuba nogobera osanga watomera challenges umwezi tari zimwe na zimwe konko wasa kuzergamo so music emyaka yimaziremu niyo music yinyine so ebinkoziremu nabyo biriyo mishoko. Okay, right, watugambira ngo hine cyo kubayerekerere, what's your biggest ambition in music? Of course no kuba umuntu wa mani katera Uganda yona kagiteka yitaka. So umukuba umuntu wa mani no muntu okuba no yegomba maybe kugira ngo ango yo kureterwamo na nabantu na nekintu cyo gukora because tiyo muntu okubanza chikora yokabe no yegomba muntu cyo kugira uti nkabe nyenda mbe nkoriya so fanyo kandi nkanye nyenda mbe nka Mick Dan so tinka kugira ngo nyenda mbe nkananka cause tinyine muntu competinga nawe nyoni nshongora nkanye okura nonda yo ngobe nkari nsikira beno tambara street abantu bakore nyonyenda mbe nkanye. So hati iwe Mick Dan umyaka 3 ine myimba zwingana ki inebye shongoro mukaga kandi erizo banari kuri cyeshongoro kisya baketa chance ba fans banje mwena mbe no munjango konka Mick Dan nenchi konka kandi erizo bandi nkoro nimba tekera so none muzakuri. So all right, mwachura cyeshongoro cyeta chance ne cha Mick Dan cyashobora erizoba so nano ito Ankole Media no basa kubane abumgisha bako banza uri ngomba ndabarabanze cyura kandi nko kuyagambira cyo produced by who? A Hero Massive Productions, big as on yourself guys. Then umyaka ejo yona like hatuchereza nyimba zawe cause no shohoza in their collect nkabanze cyeshongore cyakagari teka ho baby nateka hamate natahorugaba nateka ho perfect lastre nyine kiba kwita chance. So muri yebe byona ikikumangu cya hitingire cyo muntu arukura kagira ati cyishongoro Mick Dan akachukura atantiye. Of course byeshongoro byanje byona birinke byahitingire so tinka kujya nteki kikakora ko bininge kikakoraje kuba ari nimbahereze ikintu cyo perfect nco kurebera no byeshongoro byanje nyine meke shongoro mbaketa perfect imbanye ndankwe ikintu usange ni uri kujoto mwana yakore ikintu perfect jo mazo tereze makapera mazo basabure makapera ngo hurakaho hiwe eje ni perfect purani hurakaho hiwe eje ni perfect purani yeah. All right, amwachura perfect plan, perfect timing to na Mick Dan. So iwe industry level challenges china mnonga western music you know. Ni nyingi mnonga. Obutendezana simanyo ogu yakoreki ebyebyo konka kanti nkwenda ngutubigendemo kuzi no bamanyana bemto yabo. Iwe personally warabire ho like inko muntu jati maybe utinenge cyara distabile maybe nganje ku performing shows tinkunda kubikunda ninkunde ibintu biri smart tinkunda kuza amikoro bibatanye sere tinkunda kuza shows batanye sere cinjereka ngo banyeta show wanye tontebekanisize so tinkureba bwenci kandi ntuteka hembere ryo so ninkunde ibintu biri smart muno. All right, Mick Dan ubutandika watugera ngo no yeshongora orujumbo Nyankore rwita rwaha abwenci wachunze yo rumorwe indamene nyinji ni ma Uganda takurumanya ngana no rumanya abwenci wachunze njoro Nyankore kosi nyenda ntunde culture yitu ntunde umwanya gwitu kozi nyondo yo Munyankore ncincereka ngo nayo shongoro Uganda ncincereka ngo abanyankore batayi banje nabantamo Nyankore nduntamo nyondo yo Munyankore wa so nyine kuba ninteke cha kashabu abantu binji cyo tubakucaga shigendera wonangwa because muntu nana targeting audience mpango nogera ngo Western Uganda ina audience incha music nogera what's it like to you? Nyoni njangu omweshongozo Munyankore kuzo mu Rwanda nyendo mpe yabeshongozo nkababira basize ku rugumuri Nyankore akazo mu Rwanda katera taro just no kuzayo akafaya vuya akargayo final akagaruka muri Nyankore so nyoni njangu kwata ticha man
manye kinte cyo gukora cyo cyo kwenda. Right, so iwe ngiwe like Western Uganda music noreba habiro improvement because no basako banja tina wo kwetaga, right? Tina wo kubasa kuba no nangobe, but halo transformation zazibira unkwetaga nimbetaga konka tinkwenda mbenkabo. Okay. So amurya w'abantu abokura joti haruhut someone abantu abokwereza kuri mu Western Uganda music industry no hano. Abona nizibahereza kuba bakorisa man mingi tenda mentioning internanka ninga konka bona bakozi. But there must be someone who topping a list. Icyo kibuzi we kikuri kikwate ngo Western abana bakozire so tindaje ngo gwakozire ugutakozira abana bona bakozire nagambogu uri nawe jatikani mikidano wakora cyecho so bona bakozire. All right, so then no teka in Western Uganda to fully supported the fans but supporting fully obwiro bo buturumhati abanyankore baromba manyeke bakwenda koza hatu wano reba nka Kevin Hero urukureba cyo nurengo abanyankore baromba teka mama no mu supporting ikintu cyabo konko bwiro bwahwiri abayayi bakabona bonero mu ndongo ukabogitera ugezenera konka hati tutere byo shongururu umunyankore nagezaho tengesa amabega. Okay, all right, so wagamba Kevin Hero ndebera abantu binje bakomplaininga waho ndebera bloggers bakomplaininga about echabira Kevin Hero kwa ina batera push. What do you have to say about that? Kevin Hero cyo tinda kigambeho kozi nyoti ndagireyo nkanye ne show yanjye side zantungamo so najanta Kevin Hero kankirekera bukora shi konka nkahuriraho zasaga simanye bambenda kurwana simanyogu konke cyambani nyo njangwa beshongozi bamanye cyo bakwenda baba batakweta mwanya wawahirwa ukashikayo koresa amagezi gawe mingi okore cyo semeye kuba no korayo kandi utargayo ukashanga noizi wenye noizire kutebezo tananka tubakarya sente zanje bayanga ngunte shongora baba zirire ni wairesere no bazirye. Yeah, it's not about kugirango maybe because most of them were invited only that eshabire hoke bari agenda yo naku seems like inawe getting into like warabiro rya show kakuba hecho maybe one performing and then out all of a sudden bisha bakuyaho nyona kujana ngendera bintu very smart umumu Western abo kumanyaho mamanya mikidane kingamba niki tinkunda kuzakintu cintine ho bwino mu kintu ekitebekanisibu tokunda tinkunda bintu byakavuye mbe nashika stage ngo mikidane argo wakubwire bwanje wanje ngo mikidane eshazite no kuza stage cincereka ngo wabo mpano bwanje. All right, so then umyaka nketane rukora to Western Uganda music no gira mu direction ki ne kubera hari no nga ben kare Western music ne kubera hari kozo warebe myaka nke 3 nenyuma music ngerebe ne tambura mu Western na hati orengoro yakabona ureba ngo ikozire kintu shamana nishonga chabo nchi ato hari umuntu okwisena kureba nanda one day nawe jazo music maybe then no muhere nishonga cyo kumuhereza kugira ngo atandikiro cyo mwanze cyarakore ayisibitano amanye mu music te yanguhi tinkumaramani yoryo kor kutureba nyo tinkumaramani konka izo esibitano manye ngo ekinte cyo wataha moyine kitamu no mutuma gumwe kozi no basa no kwizana sento ushiko music bendere bikutira hanso kozireki just izano mutuma gumo izina talent yawe ronda abana bo kumanya ibintu mu Western twinema bashabo kumanya ibintu rukujati koreki in fact ukachikora kandi ukarabo konki wizo ukatomatomera muzaguza ka poroto bane bibanzo bane cyo bane into bane cyo nozeritano ushukamu finally no tashise bigere. So it takes talent first. Talent ne chamani. Then oinenga like a manager or managing a music yawe ninga no tinyine manager nyondo hunkanye ninye tamburize ibintu byanje mpora so tinyine manager. But if there is someone there or kubasa kuyatinyewe nimbasako atinyewe nimbasako yabariyo ni mwachira na wasaku mpcherera social media zone ndo YouTube Mikdan official, Facebook page Mikdan music, TikTok Mikdan music burahamwe hona no mpcherera ekintu tukisama munore business okuyatambura. Then what do you look for in a manager? No manager mungiri cha kuba ari ndeba no bachi abayimba binyo chaga kufuringa out na managers. Yes, at first no nangu akwatireho then yo mkwatire kugira ngo no mukora business. Ba manager bine ntanso araho umuntu uri zakajangu dano manya reka nko manage ngire music yawe nyonje kutamburize umyanya yona then hinori izar kujata no madani reka mfite musenti ogwe nabasa kwizana we ni mwachira no gukutambuza nawe bona ni mbachira so buri wena ari zo mustaye yarizemo nuko turakora. So no wagwe Mikdan nko kutwa mukugambira kuko wamureba abantu rukwenda atanakwishira ata like do you have any social media platforms twereza kuko wazitugambira uzitugarukire kugira ngo tawuraje arukunyenda nabasa kunye ha
social media zona iwe chikuru chikamoteke Mikdan waza YouTube Mikdan official Facebook Mikdan music Facebook page TikTok Mikdan music Instagram kuburamu hona Mikdan music ebigambo nkavire bishatu abafans bakorera chamane chinkwenda kubagambira no kwebaza abantu abo kusupportinga music ya Western abantu abo basize kuteka itafara music ya Western abantu abo kusupportinga Mikdan music mwebare mnonga keep that mugume no mutumo gwo mukusupportinga nanyitinda abanyize n'ingoma nimba korachi nimba hereze cyo bakwenda. Alright, ogo yabari Mikdan official kandi niwe bari kutembera nitwe we bari kugenda nitwe ndi Nkore Media program Ekyoto amazina ndi Brady Sparks okusya kando gundo murundi. Bye bye. Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.